Take it all okay, bos. Bos, si Runtuh ada yang depan ngesek. Nasapa ki, bos? Pero pikri ka tisong. Aga na romato lo paletu kang ipuang aso. Tenan nih, bos. Iya apa peletu kan? Ide, bos. Matang-matang ngomong ki gedenceng. Matong-matong ka tisong. Tapi minsan itu puang aso peko ga. Apalagi teman yang beka pangan dia se makuliah. Ba, bos. Tapi perlu nih tuh mah pikri. Nasaba ada ternyata cule-cule. Bati song, wiseng. Mak kada siri penajijang ada. Nekia, ati. Den apa perlu pangadereng. Jadi, makin pilih apa ngesek, bos? Lo kama ko tana, toko yeki. Iya lo teman ku tanah. Macak kayak berseleng. Au, Dewi saya berseleng. Tapi kau bali wi, bisa mo? Assalamualaikum. Bali. Tanya balik pak kero. Tak kedeko. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Macak ku tak teh. Nari kena anak iya. Au, iya deh. Dia na bali bereselekku. Lo koma dosa. Bali to. Assalamualaikum. Bali. Au. Pantas mega makun retaman rake. Mapakai plemulin na. Dini sebali berseleng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dolo. Assalamualaikum. Iya dolo metik mapaketu. Makeda assalamualaikum. Napeki pada metik. Mete. Cici poko salah. Upang cari bidu aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mapaketundiku. Pak Ustaz. Diseng ya. Oh, bisa ya di. Cedeu kawini. Tapi naganggu ka na nae. Iga sana ya Pak Ustaz. Megawati. Tandi. Tanya. Andi ase asekku. Itan ko. Pak Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Deh itu. Digamis sepuan bos. Mama ku tanangi. Maga Wendy. Ang kagabata lo di balu. Kung kagabata lo di balu. Taro banyak ko belaan pata desa. Deh itu Pak Ustaz. Nasa pambos. Kung kagabelo di balu. Paterbulan enceng. Inceng iga. Au. Cocok na sa tisong. Berarti dinang nonton yung puji film. Apa dede sengenceng. Iyo. Curiga kak dia nonton anak iya. Ku cece. Misang. Iga. Cece. Aseng ngager. Kutu pemaan sa parang yaseng. Tabe. Iya ada secece. Daripada iko. Andi se. Agamu tak bese. Iyo. Agamu. Ya pernah 100 seding. Tosi ko Pak Ustaz. Lo ko misengi. Di na pala ko di mo mapidangi. Di gagalolok ke masjid Nisa. Dolo nih Pak Ustaz. Atu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko. Demi lono masih Diolo nih. Pak Marota kak. Kumrota kalau kumsika.
Sorry bos, minta maaf. Odo. Wah, ya begitu bos. Mana kabar? Alhamdulillah tola. Mada cemo. Tapi dia lo tola. Iko mo ye? Sawi. Beh. Liwat sedit tuh bela. Magai. Lulus naman CPNS. Sini Dinda, aku jelasin. Liwa me mata sukses sih. Pada yang magampu ko sedit tola. Nggak begitu Dinda. Tidak mungkin juga aku lupakan kau. Itu misalnya pulang ke sini karena mau ajak sukses. Ko caranya tola. Ini dia, Kanebo Herbal. Dengan modal 500.000, kau bisa dapat rumah, mobil, bahkan bisa nikahi enceng bos. Nakanebo biasa ya tola. Upa dongo-dongo si kakak pangiko. Oh tidak bos, ini Kanebo terbuat dari bahan-bahan alami, bahkan bisa dimakan langsung. Coba sih. Deta nule tola. Begitu memang bos, karena belum pergi join member. Dia ule. Bisnis mapa dongo-dongo. Terserah kita bos, up to you. Karena saya ajak Ki mau ke ubah nasib tak. Karena kalau kita tidak ubah nasib tak, tidak akan pernah kita dapat enceng. Pacu enak play tola. Aha, keputusan yang tepat. Jadi, langkah pertama, butuh Ki modal 500. Jadi, untuk join member, butuh Ki uang 500.000 untuk dapatkan satu lusin Kanebo Herbal. Terus, kita jual mie itu Kanebo di teman-teman tak, seharga 1 juta rupiah. Heh? Nama balu gitu Pak Kampung, jangan kamu yang jual li. Jadi begini caranya, cari kok 2 orang, nanti 2 orang ini akan kau jadikan kaki. Nah, nanti 2 orang ini akan cari kaki-kaki yang lain. Bayangkan coba kalau bisa sampai 1000 kaki. Heh? Ancuari tuh Mana kan cari? Kaki 1000 toh. SDM rendah. Assalamualaikum. Sama Ki Ibu Bidan. Aga nasa dotro enceng. Nasur memani pasu Iya Ibu Bidan. Nasa dotro nadini masu. Palo kapon roi megasi matu di wajah. Tapi kira-kira ya di wajah maka? Babu Bidan. Wajah lo duaki, welo dua ngaki sugi. Aja na yang wala doang ngendi. Elo doang ngeleta. Wah, Ibu Bidan nak pediku. Presanya gati. Buka saya dulu timah mana? Cenyiko. Odo. Ada dia. Suntiki dulu nah.
Dengar ya disuntik. Dia nama gaga na. Dia nama pedi. Pada bawa ko noko ki bere-bere. Maga palitannya bere-bere sisa na disuruh noko ibu bidan. Iko sisa na pala usunti. Pak iko sedih melasa. Pakai bahannya bu bidang. Ya apa suntik ki. Dinodin na. Pak idi melasa. Balik negatif suntik ki. Balik ni na. Deng itu kak. Dema. Itu kak. Deng. Maga ki si bawa pak beca Ururun tu teri. Idi gerek neng ngerang. Wah, dia nama gagan di. Aja nama teri. Cerita nih. Salah suntik ibu bidan. Oh dok. Udah dikompres loh bos. Malah ada gak tuh lah? Kok malah ada kompres? Kenapa le? Tadi beli bos. Dia karung tuh kayak bos. Kayak nggak tuh lah. Udah dijemah-jemah ke pedita bos. Harus pakai kain. Tenan atau lah? Tuh nih bos. Action. Assalamualaikum. Sana nang kibeng putu Hah? Iya, betul tuh lah dongo. Mana apa mau lo kemana kue? Lo kima domeng, di bawah seliwang. Di perumahan ko. Iya bos. Iya perumahan kok. De, medu ka. Tapi tagapo ka di pajak guru na tisong. Tisong anggota apa bos? Iya tuh lah. Iya, de suka sana tuh lah dongo. Wah, bisa lagi gratis ko tuh. Tapi parah. Kau percaya tamu. Puni deceng. Po. Orang ini menanai. Tapa nanai. Amak kono. Deng. Deng. Madam pun dik. Pura nih. Deng. Deni gaga dulu petu kesi. Sengadin na melo dampa. Mapa mula capak aja. Letuk capak gemer. Tetek kiwak dampa ngan gi. Nasabah atiku milau. Nek kia. Adek nindi. Ajak lalu ya nasabari. Napetu kita. Deng. Jauh dah.
Jauh na dipakoy. Jauh na dipagkasiri. Jauh tahu namin itu kini dipagkasiri. Neng, udah cerita. Jaga sih, Neng. Neng, buruk, Neng. Kedong katu pedih. Pada kau rasa taruh di hati. Mata na lada ni utiwi saraku, Deng. Cenya di mulai olaku. Cenya matata ketik. Kari gini sama kemajarangan riku sekolah. Ini di seperlengeng saraku. Jangan disapai capan apa pujita. Mana kendi? Orang yang terima dari pembos. Siria gendi. Siri nasabak na patapay ka lima. Tanya Siri ko iron di. Iya tu dia sengi Siri di. Cenya sabak apa kuleng. Cenya to sabak aseng geke. Nan niayana ritu dia sengi Siri di. Sipak katau. Sipak lebih. Sipak kaingan. Neng, pada mimpi ibu pendek. Puasa pura ki upi dandi. Salahku. Nasaba iya ma poji. Pura suka di papu jindi. Kocenya ama capa na. Pendih. Tapi magro, Deng. Kamu pendiki. Orang satu iya. Penyetu ya dia sebab puji. Ajak di pekeran lu kan di. Tak betul pe meri laleng ngatita. Aku tanaka riati tak pok meri laleng. Dia tu dipoji karena sabak si bubu. Jadi tu perlu disendi. Pok kamu patah kasiori lalan natita. Ajak dah kasiori hati lainnya. Nasabak yana itu dia sesiri. Magini na, pura ni sirunto sa pisata. Pura neta. Nek kia kata makundra nera si bawah. Iga na ro, aru politiga. Dewi sengeta.
Nekia merepe tak wita. Aja nemompori bata-bata nak. Nasaba kita pura ni nasingkeru ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua kinore. Sudah nindi. Iya, Puang. Padam pemeraja tata, Puang. Kasih mak bobal laleng. Ternyata kampas total nore. Madam pengatat tak puang. Pada minta kasih bau na kampau sotui. Anggota aku. Artu dang. So, oke. Kau bohong itu ketu. Tadam pengatat tak puang. Napuisen. Angkan dipelek sapsa kuliso. Banure ya tonaro usuro sapu tak sapaki na jarak kita jumpa. Iya puang ngesok. Mega kasih bursu di budangi. Najib Puang ngesuk dan yang kegana jamu. Aru Puang ngesuk nalejak si jita. Gelap buko. Pura nure. Gitu semua tiko. Tabi puang. Wah, ini sedih nure. Iga pala iroma kun redeng. Ingerangin nure ang ketua dana tomato tak riolo. Tadam pengatat tak puang. Tabi puang. Tuh kak kasih makutana. Perlu mau pega. Dio dero ada Mariolo. Denul nure. Nasaba ia tu ada Tia lupai nasaba tahu. Telabu nasaba uai. Tercapu nasaba wara api. Telisu na pale. Nasaba de gagawe pala. Pura ni nure. Tahu semua tiko. Suara. Depa, to sukses deh. Rolling. Action. Jatuh. Action.